Ang executive order ato isgutan karon. Republic of the Philippines, Province of Davao del Sur, Barangay Matidico City, Office of the Governor, Executive Order number 39, Series of 2019, kundi nakabutang din temporary banning of all live pigs, all kind of pork, pork-related products, and pork byproducts. Pisa-pisahon na to ni. All kinds of pork, syempre kanang mga nanadiha ang mga suriso, mga tosino, 'di ba? Kanang mga ham. 'Di ba mo na siya? Bacon, apil na siya, sausage, pork chop. Ano yung mga all kinds of pork related products or kining pork byproducts mo po ni siya tong kaning ginaingon diri edible and non-edible. Makaon o dili makaon, di ba? Whether raw or hilaw or cooked. Temporaryo pa ng ginaban, including but not limited to preserved, extended, and frozen boar semen o kining baboy ramo. Apilang baboy ramo. Temporaryo nga giban din sa Davao del Sur from the entire island of Luzon and other African swine fever affected areas. Dito bitaw sa akong post sa Facebook dito sa nasod Korea mga higala, dako kay ang ilahang problema karon dito niining African swine fever virus ba. Tiaw mo na'y lalim perting kadaghang baboy, mga gagmay, dagko nga mga baboy. Perting yung daghana libo-libo. Kabalo mo giunsa nila, gilubong nila og buhi. Mubati kag kaluoy sa mga baboy o kaluoy sa mga tag-iya. Luoy kayo, dako kay nawala sa tag-iya, sa ekonomiya. Ug ang kaluoy nimo sa mga bakten nga ipanglubong og buhi perting daghana. Murag yung kahilakon, unsa na lang kahag ikaw mo'y tag-iyaan ng mga babuya. Unsa na lang kahag makakita kas personal, giunsa sila paglubong og buhi. Tig yung daghana. Nagkalot sila dito sa Korea Nagkalot sila dako kayong bangag. Gipanglubong dito, gipanghulog dito sa lalom kayong bangag nga dako. Oo. Ang mga baboy, mga baktin, petindagana, gipanglubong og buhi. Nganong gipanglubong man sila buhi? Tungod kay nasayran nga natakdan tutanan niining delikado kayo nga African swine fever virus. O sa maning African swine fever virus kung ASF, mao ni makaon nila makaon sa mga baboy nga usa ka karne nga dunay virus, makakaon lang na sila gamay og karne nga dunay virus, matakdan dayon na sila. Ang matakdan mga baboy rapod. Okay? Magniwang og ikamatay sa mga baboy. Dali ra kay sila matakdan. Mo na nga sa laing nasod ginabawal gyud ang pagpakaon og lamaw. Mo na nga kita dire ato na lang pong balikon si Governor Dodo Cagas nag-ingon nga bawal ang magpakaon og lamaw diri sa mga alaga natong baboy dinhi sa Davao del Sur. Kutob sa doon na pa'y African swine fever virus nga problema sa tibuok kalibutan. Kabalo na ba yata si Gob, dili gusto nga kung unsay problema nga gisugubang sa laing lugar,
Ang problemahon nato diri sa Davao del Sur kay paita ning problema. Ang atong tinuod niya man sa lalawigan di gusto magka-problema to dire. As in problema gyud kay sabay. Dili nang problema nga istorya lang, masabtan yun nimo ang problema. Ipakita na ko sa inyo ang video. Unsa kadako ang mapiktuhan ang ekonomiya sa kuyanap ni African swine fever. Dili man matakdan ang tao ani kung mukhaon kag baboy nga dunay African swine. Ang matakdan katupong mga baboy so that dili nimo pakanon og lamaw. Ang inyong mga baboy kay dali ra kay matakdan. Diba? So katong dito na itabo sa Korea nga nasudlan sila og African swine fever para dili mo daghan na gani kay to. Para samot nga dili pagyud mo daghan ang problema, mulubo na ang problema aning virus sa mga baboy, ilahang gipangpatay ang mga baboy baktin nga libuan pertig yung naghana. Gipanglubong nilag buhi. Ting luoya sa mga baboy pertig problema ha. So tungod niini kay sa mga laing nasod even diri sa Pilipinas naa na may nakasulod na African swine fever para sureball nga dili ta masudlan dinhi sa Davao del Sur. Nagpagula si Governor Dodo Cagas og Executive Order number 39 series of 2019, temporary banning of all live pigs, all kind of pork related products and pork byproducts, edible and non-edible, whether raw, processed, or cooked, including but not limited to preserved, extended and frozen boar semen from the entire island of Luzon and other African swine fever affected areas. Whereas the Food and Drug Administration, FDA, in its effort in preventing the entry of African swine fever in the country and following the memorandum order from the Department of Agriculture passed FDA order number 045 dated May 27, 2019, temporary ban of entry of pork meat products from countries affected with African swine fever. In effect, warning all food business operators against the importation, distribution, and sale of the banned products from affected areas or affected countries. Whereas, FDA also passed FDA Advisory Number 2019-127 dated May 27, 2019, warning the general public on the purchase and consumption of processed pork meat products from identified countries suspected to be affected by African swine fever. Whereas, the Department of Agriculture in its advisory number 2019-002 has declared that African swine fever is present in the Philippines and has applied a temporary ban on entry of all live pigs and pork products coming from 10 kilometers radius from African swine fever affected areas in Luzon. Whereas there is a possibility that African swine fever may reach the province of Davao del Sur that will negatively affect food security of the province. Whereas there is a need to protect the hog industry of the province of Davao del Sur from the potential threat of African swine fever and the resulting economic loss. Whereas the Regional Advisory Committee for Animal Disease Control, Emergency 11 issued resolution number 3 series of 2019 requesting the local government units for the temporary banning of swine, pork related products, and pork byproducts, edible and non-edible, whether raw, processed, or cooked, including but not limited to frozen boar semen from the entire island of Luzon and other African swine fever affected areas. Whereas Section 16 of the Local Government Code states that
Every local government unit shall exercise the powers expressly granted, those necessarily implied therefrom, as well as powers necessary, appropriate, or incidental for its efficient and effective governance, and those which are essential in the promotion of the general welfare. Whereas Section 465, Republic Act 7160, otherwise known as Local Government Code of 1991, empowers the provincial governor to issue such executive order mo ni gihimo ni Gob tungod sa Section 465, no? For the faithful and appropriate enforcement and execution of laws and ordinance. Now, therefore, Governor Douglas Cagas, LLB, MBE, MNSA, Governor of the Province of Davao del Sur, by virtue of the powers and authority vested to do hereby order. Sa Section 1, dire mga igala, transport of live pigs, the entry into the province of Davao del Sur of live pigs from Luzon and other affected areas is hereby prohibited. Ginabawal na, ginasala na, ginabara na, wala na ginapasulod ang tanang mga matang sa mga live pigs gikan sa Luzon o gikan sa Asaman yung mga apektadong areas nga dunay African swine fever. Dili na makasulod diri sa Davao del Sur aron siguradong luwas ang atong mga alagang baboy. Sa Section 2, temporary ban on the transportation of all kinds of pork, pork-related products, and pork byproducts, edible and non-edible, whether raw, processed, or cooked, in the province of Davao del Sur. It is hereby prohibited for anyone to bring into the province of Davao del Sur any and all kinds of pork, pork-related products, and pork byproducts, edible and non-edible. All right, in whatever form or quantity they may be, including those which are purely for the consumption purposes, manufactured and sourced from Luzon and other ASF affected areas. Sa Section 3, mga karonda, kaya wala tayo oras, preserved, extended the frozen boar semen, the bringing in the boar semen and whatever quantity or form, whether preserved, extended, or frozen from Luzon and other ASF affected areas is hereby prohibited. Sa katapusan, Section 4, effectivity, this order shall take effect immediately and shall remain in force until expressly revoked. Pinirmahan sa ito ang halangdong Governor Douglas Cagas. Para nga di yun makasulod kining lintik na virus ni para sa ato ang mga baboy nga makaapekto sa ekonomiya sama sa nahitabo sa laing nasod. Problema gyud kay sila.